Ovde sam treći put, prvi put sam izlagala gore sama, znači samo sam bila u izložbenom delu, a prošle godine i ove sam u komercijalnom, tako da prodajem stvari i publici se jako sviđa, ako su zadovoljni, sviđa im se što mogu da razgovaraju sa mnom, da me pitaju o stvarima koje pravim i dobro reaguju, kupuju dosta dobro, zadovoljna sam. Koje su one stvari što vi radite? Pa ja pravim unikatnu odeću sa ručno rađenim crtežima, tako da svaki komad je unikatan i sve je ručno pravljeno. Donala sam ovde i dizajn još od 3 dizajnerke iz Holandije, tako da imam šalove i torbe i tako, eto, mislila sam da je zanimljivo da pokažem malo dizajn iz Holandije publici Makedonije. Monozero je prepoznatljiv po masите od masivno drvo. Ova godina избравме да представиме масија од орев и една масичка од дап. Се работи за орев во комбинација со метални новарки. Материјалот не е лакиран, маслосан е и така се заштитени, значи маслото пенетрира опорите и го заштитува дрвото и тоа е генерално. Заинтересирана е публиката? Се распрашува, реагира на... Имаше годинава, имаше доста интерес, да, помина и покрај лошото време доста луѓе и јас сум многу задоволен од посетеноста.